ibyo birabaye n'abana bari bagiye kujya mu gisirikare. Kylian Jacobs ni icyamamare muri hangana arimo akabazo k'amajwi dutangira. Barakwereka urafashe moto asa hakunino hatagira ikintu kigucika n'ijambo kuri ndiyo bigeze ku kintu bita gusobanura ibyo nize superieri nza no gukomeza mbiminuzamo. Ikigo cya gisirikare uyafayo ni icyamamare uyu mugabo shawo asa hakunino. Ndagira ngo ukurikire filime. Sana umwitozo urakorwa abasirikare afite ukuntu bakoresha umwitozo bakarimba bikiri fiti. Hano warwana ari ukaguru kacitse. Turagusenga mana. Aba badutunga inkota kugira ngo ikiza kiganze. N'abakora ibi bive mu nzira. Dusengera abo ngabo baturinda. Nyagasani imiryango yayo ihumuriza. Abagabo zigiye ku rugamba. Impuhwe zawe zigume ku bana babo n'abasirikare bari kubasingira bagiye ku rugamba. Imana ibaho umugisha kandi barinde. Imana ihe n'umugisha Amerika. Amen. Uyu mugabo nawe n'umusirikare twamubonye mu rusengero n'abana bari gusengerwa bagiye ku rugamba. Babanje kuza ku rusengero basengere. Barakwereka muri iryo joro wa mugabo n'umusirikare mbere yo kuryama arabanza gukora ka siporo agashyiraho akantu. Usanga umuntu amaze umwaka imyaka ibiri atarakora siporo we. Ngize amakasa ngari kuroka kadasaza kandi ngeze mu myaka 50 na ariko iyo ndebye ubona kure fresher imwe mfite ugira ngo ndagasore k'imyaka 10 na. Mugabo asa hano kora siporo rebe gusa naseka menya nta kintu gisekeje arabona kwize. Umugabo ari ahantu yaje agufatira ikintu cy'igishinge. Ndagira ngo ukurikire filime. Iyi filime yaciye ibintu hirya no hino ku isi. The Contractor. Mugabo jano yitera ikintu cy'igishinge ni mu gashyamba yaje yiruka ajya yikubise ikintu cy'igishinge afite hano ikibazo mu ivi. Rangije turunu rw'urukovu mu ivi aza hano. Ayambaye twe gutera twe hano yifatira ku kantu k'agapolisi ariko yandika agira ati iki n'iki n'umusirikare. Ndagira ngo urebe filime z'ubwenge ubundi ntabwo zitangira n'ibisazi. Joe Biden ejo bundi yari ari kuvuga ati kuva nareba filime iriya filime yavugaga iyi. Sore barakwereka muri iryo joro yakije mutarongera caho. Bimeze bite? Sore umusirikare yaguze ikimoto hariya agendaho yaguze bajaji. Ko cya mitsingi. Aza hakunino ziriya mbwa do. Ejo bundi naguze imbwa ariko nabuze izina nyitawe mwampitiyemo izina nyita. Cyane cyane riba yari iry'umuntu byaba ari sawa. Agahira rimwe umugabo arangije ahantu yitereye igishinge yaravuye aza hano. Umugabo aratashye. Twabonye kora siporo akajyana mu ishyamba akitera ikintu cy'igishinge abafite urukapu arahetse nyaruguru rurimo imyenda ye. Umugabo ahita agaruka mu rugo. Muze kunyandikira mumbwira iyi filime imbwa tubonyemo ko isa nk'iyanjye tuyite nde nabuze izina nita imbwa. Sorry, I didn't want to wake you up. Mbari sinashaka gukangura n'ubundi nari nkanuye ni umugore n'umwana. Imyitozo yagenze ite madamu? Iri joro turaryamana se? Uyu mwana arakanuye uyu munsi ntago yize ni kuwa gatandatu. None se kuwa gatandatu ntago biga? Guhera muri 53 ntago kuwa gatandatu abana biga. Uyu mugabo waza ugasuhuza papa na kana ke kana kabaga sanga katisanzura kuri papa. Ubundi kirazira abapapa bubu nibo mbona abana bisanzura. Ubundi kera nta mwana wisanzuraga kuri papa. Papa kinjira mu rugo yahitaga kubita umwana bagihurushye kugira bamenye ko ari intare mu rugo ariko abapapa bubu mwana araza kuyambira. Sikabona ariyo mpamvu basigaye batangira kunywa ibiyobyabwenge bakiri bato kuko bazi ko ba papa tutavuna. Kirazira gutaha mubyeyi uziyambira umwana atawe umukubita ikintu cy'urushyi inkonji. Ku buryo ahantu hose azajya barazajya ahorana ubwo bavuga ati ubu nta kosa nakoze.
akwereka umugabane ari gukina n'umwana ya do akana bakazanye hano bimeze bite nugira icyo ukenera ndaza kuba ndi hano umwana wanjye akana papa yakazanye mu mazi koga buriya akazi karakorwa ariko ukagira umwanya wo kuvuga ati reka mbe ndi kumwe na famiye tube tureba ko ubuzima iminsi yicuma yaje yakora ino n'umwana uriteguye akana gasigana ha papa winsiga oya oga ugutazabe mbwa akana za kwigisha koga hari abantu bari kureba iyi filime bashaje batazi koga uguze hano oga akana papa ne kanwa nka karindwi karoga oga utazabe mbwa wacyana ubusa ubwato buruhamye papa ari kwigisha umwana koga yeah. urabikoze Jack kana gatangiye kumenya koga ku myaka 5 nari nzi koga kurira mu gikoma cyava yeah. mama bari kubafata ka video nanone papa twibiri kandi ubwo bagatembereje bagasohokanye nafande 907 months. Akana buri munsi baraza hano bagapima barebe nimba kari gukura kagahagarara hano bagashaka rongo ejo bundi bagashaka rongo kugira barebe umwana arareshya ese ari gukura cyangwa azakomeza ngare nka Didier Panda kandi ari umuntu w'umugabo Didier Panda areshya n'utwana tw'imyaka 7 yari kumwe n'umwana wanjye w'imyaka 10 kugira ngo barangana nari kugenda yumva message zasizwe muri telefone ye James bari gukwangiriza weekend Sio agiye gusuzuma ikipe yose nawe uze kuza afande wabo agiye gusuzuma ikipe yose y'abasirikari ngo nawe kuza abasirikari barabasuzuma buri gihe amenye ubuzima buhagaze gute datinze bino ya Jean basuzuma ubuzima bwe buhagaze gute kumzima James hapa injira bagupimira uyu James hapa uyu mugabo ntajya seka nta kintu gisekeje arabona ariko discipline no mu migendere imbere y'abafa nde ukabanza ukabana byose ni discipline no kubaha abakuru arabana atiz sergeant arabanura uyu ni CEO Robert Lieutenant Robert waje ijwi ryawe rifite ikibazo great job with the rehab thank you sir muri rehab witwaye neza long precludes high altitude or underwater operations ibiha byawe bifite ikibazo iyo uri kwibira mu mazi yasuka mara igihe kinini rotations in 5 years with that long nakoze amaturu imyaka igera muri 5 ngiye noherezwa kuri misiyo kandi ibihaha byanjye bimeze uko mubivuga ngo nibimeze neza blood work came back filthy with stanozolol amaraso ye twasanze ibibazo twasanze ari n'imiti wagiye witera ya miti ifasha abaterete nyine kugira ngo bagire ibaraga mbega uyu musore ntabwo ameze neza afite uburwayi bwinshi none uyiteye iyo miti ikipe ndashaka kuyigumamo sinzi umuyobozi wari uriya impamvu yatumye uguma mu ikipe ariko njye sinakwemerera amahitamo yawe njye ntabwo twemeranya ntabwo waguma mu ikipe yanjye wirukanywe mu gisirikare ndetse nta na pansiyo uzabona nta na siranse y'ubwivuzi nta bwishingizi mu kwivuza kubera ibintu wagiye witera kuba wari urwaye ntuve mu gisirikare cyangwa ubimenyeshe yagiye arwara agacice kari imiti yagiye yitera imwe yongera baterete ibibaraga nyine iyo miti usanga n'ubundi bayifata nk'ibiyobyabwenge baramwirukanye mu gisirikare none nta na pansiyo ari kuza kuva mu gisirikare warwaniye igihugu nta na pansiyo kandi arashaje nta pansiyo nta bwishingizi mu kwivuza bamwirukanye mu gisirikare Nyagasani umusore baramusezereye mu gisirikare yarwaniye igihugu yaje hano mu gisirikare bagenzi be bamusezeye mu cyubahiro idarapo barabanza bararimanura nawe igihugu buriya gihoza ku mutima buri abasirikare igihugu tuba tugikunda by'umwihariko arabanza igihugu arakibanira hari imiti nagiye nitera kubwo uburibwe bwabaga buri mu ivi ryanjye babibonye mu maraso none banyirukanye ayo mategeko mashya leta yashyizeho ni ubugoryi bari bamaze imyaka myinshi nta muntu n'umwe basuzuma Nyagasani umwana ari kubyumva umugabo yaje kubwira umugore ko bamwirukanye mu gisirikare biba bigoye umwana ari kubyumva biniki abona abatwishyuza ba debt collectors gusa ndaza kureba ikintu twakora umupango twazana twishyure
It's 18%. inyungu nangahe tugomba kurenzaho 18%. Yeah, there's real work out there with real money. hari akazi hano hanze ariko nzakora kakaba amafaranga mazima. Yeah. ugakora se ugakorera abantu mu bya gisirikare k'ibigo byigenga. No, you said you weren't going to do that. I know. wambwiye ko ibyo bintu tuzigira ubikora. ndabizi ko nabivuze. hari muri Amerika usanga ari ibigo bya gisirikare ariko byigenga na leta ikoresha kavuga ati abasirikare bahora mu myitozo ariko ari ikigo cyigenga. leta ikagikubita amafaranga ati mugiye kujya kwataka ha mugiye kujya hana. umusore umugore akamubwira ati ibyo biri ko ruvuze kutazigira ubijyamo. mbega bakora nk'aba mercenaries, abacancuro. wa musore dukurikije akazi wakoreye igihugu uri umusirikare w'umuhanga cyane wagiye uhabwa ibihembo, hari serivisi dushaka kuganira nawe. umve kuri serivisi bashaka kuganira nawe. ibyo bimaze kuba cyaje hakora ino masaha y'ijoro mu gicuku. umugabo kubera na stress brani depression bamwirukanye mu gisirikare nta pension nta merekeza ariko ari kwibata ari gusana inzu. Before we get weather. ndi gusana amabati yacu mbere yuko ikirere kiba kibi. Sleep. He's down for the count. Took him a bit, but how was school? ku ishuri byagenze ute? Can you come down? wamanuka wo n'umugore. I just have a couple more to do. ndacyafite utuntu two I gukora. got something to tell you. sheri hari ikintu nshaka kukubwira. No, like now. banguka nuna A hasi. minute, Brienne. ndaje Brian. It's gone. Mason yagiye. What? Mason, he's gone. Mason yapfuye. I just talked to Suzanne. navuganye na Suzanne. nyagasani Mason nimba ari inde simuzi. What do you think? uratekereza iki? Mason ngo yapfuye. Mason ntabwo tumuzi. It's tomorrow. ejo bazashyingura. Maybe we should call your mom and see if she can take Jack. hamagara mama wawe ejo azaza atwara umwana tujye gushyingura. No, Brienne. turajya Brian. uyu mukobwa yitwa ngo Brian. Go to another one. njye ntabwo ndi bujyeyo. urijyanayo. upfuye ngo yitwa Mason umugore ejo ntabwo azagera usororo gushyingura. bimeze bite? umugabo avayo. nakubwiye ngo izi ni za filime z'ubwenge. urakora ibiki? What? iki? Roofing all the night. saa sita z'ijoro ku rusenge ukora iki ku ijuru y'inzu? Fixing the roof. ndi gutunganya urusenge. umugabo afite ikibazo nubwo aba yihagazeho nk'umusirikare atari kubigaragaza ariko bamubabaje. aho uzi igihugu wakoreye bakakwirukana nta merekeza nta bwishingizi mu kwivuza. That's exactly what Mason said to Suzanne. amagambo uvuze ngo umeze neza niyo na Mason wapfuye yabwiye umugore we Suzanne mbere yuko apfa ngo umeze neza. My father. njye ntabwo umeze nka papa wanjye. umve papa uyu musore menya atari umuntu mwiza. uyu musore yahise atangira kwibuka. akivuga ngo ntabwo ameze nka se yatangiye kwibuka ari umwana bari kumushyiraho tatuwaje. yari akiri muto. hakuno bakana do papa wakungurira n'umusirikare. yari yajyanye icyana kugishirisha irushaho tatu kugira ngo kitazaba imbwa. darapo kandi ry'igihugu umwana wanjye bagushyiraho tatu y'idarapo ry'igihugu. se kuba muri abantu bafite tatuwaje z'idarapo ry'igihugu cya Amerika ko mutajya mushyiraho idarapo ryacu? niko umwana aza hano aza kwishyura yabaga yazanywe na se. nibyo ari kwibuka dore bari rusororo baje gushyingura. wabonye imva z'ahandi ukuntu ziba zisa zose ariko hano usanga umwe yaragiye akacyubaka ukagira ngo ni shato undi ukagira ngo ni shato. dore amande ukuntu bubaka imva zabo tuntu dusa. ari hano waje nabo baje gushyingura. He would have hated this. bino bintu ntabwo yari kubyishimira. Ceremony or dying? ibirori twamukore cyagupfa. And ugly. oya kuba warabyibushye ufite indamani. Figured they shoved his giant butt into that grave. uwapfuye nawe yaramaze kubyibuha yarazanye ikidobwo babashe gucukura gute ngo bamushyire mu mva. mva bari gushinyagurira umurambo. buriya yari umusinzi mwene wabo. baraseka. n'uwapfuye ngo yaramaze kuzana inda. Did he do it? What do you mean? urashaka kuvuga iki? He died in his sleep. yaryamye arapfa wapfuye. The family get full payout? famiye zishyurwa cyane. That's good. ibyo ni byiza. Why don't you come over for dinner? kuki utaza ngo dusangire? You haven't seen the new house. umaze iminsi utaraza nturamenya n'ahantu nimukiye nayimukiye mu nzu nshya. Fat. Fuck you. aramutuka nawe aramutuka ngo ngwino unsure nimukiye mu kizu kinini mwana. inshuti ye yaramutumiye baza hakurino aza areba inshuti ye kumbe dore mushuti waje gusura dore ikiza asigaye mama.
Hey, bud, how's it going? Yo mwana meza bite? Video game? Shaka gukina video game. When do I not want to play a video game? Kuva ryari ugeze ubona shaka gukina video game? The White Sox. Wambaye White Sox ni kiriya gishati yambaye. Cy'abakinnyi ba baseball. Ni akana. Kelly. Asuye mushuti we. Bikureba inzu nini? You give me a tour, should I just get a map? Man, iyi nzu urayinzengurutse se cyangwa urama map niyobore? Ikizu ni kinini. Yeah, well. Yeah, basha no gukina n'akana. Mushuti bafite akana kabana n'ubumuga. Roger Clemens over here. Yo. Baraganira. Thank you for this. Urakoze kubwira ifunguro. Thank you for bringing Uncle James back safe. Ndetse urakoze kuduha umushyitsi Uncle James akaza kudusura mana. Amena. Yasuye mushuti we. Musa y'ijuru. Ndakira gukurikira filime. You're a soldier. You and my Ese ari weho na papa ni ndoro umusirikare urenze mukiri ku rugamba. My chief, so Papa we yaranyoboraga ku rugamba. I was his superior. Uyu mugabo naramuyoboraga. Ari mukuri. We looked after each other. Ariko nanone buri umwe yitaga ku wundi. Yeah, kind of like brothers. Nk'abavandimwe. you actually saved my dad's life? Ese koko papa wanjye ugeze utabara ubuzima bwe? yes. Yego naramutabaye ku What? He pulled me out of a bar once. yigeze ikintu yanabaye rata yigeze kunahana nasindiye mu kabari nta kindi. Yari yasinze cyane. Umwana arazi ko ari kubaza ngo hari uwamutabaye ku rugamba kumbe yamutabaye mu kabari. Mikey loves baseball. Karakana kanje Mike gakunda gukina baseball. Then he's uburwayi rwari kari kurwana nabwo. in his DNA. There's no Kuva ku bintu ntago best case. He'll need special care for the rest. ikintu kiyobaje umwana wanjye azakenera ubuvuzi kugeza ubuzima bwe bwose apfuye. Mbega yabyaye umwana ufite ikibazo. Doing. Buryo umugabo avuga ati umwana wanjye azakenera umuntu uzajya umwita ubuzima bwe bwose. Uyanywa ku rwunge. Good. I mean, sure. You don't fall off the grid for 2 months if you're good. What's up? Bimeze bite? What do you look forward to? Urashaka iki? Umve. Watching my kids grow up. Nifuza kuzabona abana banjye bakura. Seeing them smile. Bari guseka. Umve. Making sure they're set. Giving them things I didn't have. Byibura abana banjye nkabona bafite ibintu ngiye ntigeze mpabwa cyangwa se ngiye ntigeze mbona. I gotta get my shit straight. Nanjye ndashaka ibintu byanjye mbishyira ku murongo. Uyu we bamwirukanye no mu gisirikare. There's help. Hari ubufasha. No, kill any operational future, no. No chance. Operasiyo zirimo kwica ahazaza hanjye ntago nazikora. Private's contacted me. Hari ibigo byigenga byabamagaye. Yeah, no, fuck yeah. You deserve a paycheck. Mana ariko ukeneye kwishyurwa. Hell yeah, take it. Banki iri kunyishyuza. Boy tours. You know, bank some decent cash, put a down payment on the house. Cash is real. Mana amafaranga ngiye nakujyana bakaguhemba ni menshi. Bonuses, adds up. Akazi kaba karimo za bonasi agahimbaza musiki. It's pure fucking Darwin out here. Mani ni amafaranga meza. Trained to be ruthlessly adaptable. Use it. Put it down. Yeah. Kadukomerezaho twari turi. Cash is real. Amafaranga rero hanze na nyayo mwana. Day. Hey. Bonuses, adds up. Kwita gahimbaza musiki. Pay to cash in. Mana hano hari umufungo. Fucking Darwin out here. We are trained to be ruthlessly adaptable. Nubundi badutoje mani kuba babi cyane mu bihe bikomeye. We're all just mercenaries in Nubundi birangira bose turi abasirikare tubaye ba mercenaries. Abacancuro. So what do you got going now? JSOC agency? in between. Bivuze ngo tugiye kujya muri za agents zimeze nkaho zikoresha abacancuro bimeze nkabyo. Work. Ni ikigo cyemewe na leta. Rock solid. How Ni much? abantu bazwi bemewe na leta. See? Bashobora guhemba $350 by'idolari ku cyumweru. Nyagasani. Hey! $350 ubundi bamwiruka. Get me in. Wanyinjizamo. Fucking hero, President shook your hand. Mwana uri intwari president yigeze gusuhuza. Pull my clearances because of blood work. At this Ariko baze ko banyirukanye mu gisirikare president yigeze kunsuhuza banyita intwari bame midari none banyirukanye mu gisirikare. I'm in. Ndimo. what you want? That's what I want. Ibyo ushaka nibyo nshaka. Oh, Mike, I need this. Mike ndakere nyenyeneye amafaranga. Send your name up. Ndaza kohereza izina ryawe. Bagushyiremo. Sawa. Son of a meat. Urakoze mwana. Hey! Of course. Azi kuba wari ukennye.
bagakubwira ngo hari akazi bagiye guha gashobora icyumweru kirengaho iminsi mike ukinjiza 350 by'idolari ukaba bisaba nk'umusaza atawubwa aho niho hanjye ako niko kazi nari narabuze bano bagabo ngo baratushwe ni intwari z'urugamba uyu James we bagize ko hari ahantu hari ifamu y'amafarasi ndagira nkurikire filime mugenzi we dore ahantu yamuzanye yabwiye ati ni ikigo cyemewe kuhagira kamera zirahari kubanza bakareba nimba kuko ari fresh wakwinjira binjiramo indani urebe parikano urebe. What's up, fellas? Meze bita basaza. Running mate of mine, where is he? Uyu ni James twarakoranye. Why don't you give us a hand every once in a while? Kumbe dore hakuri n'ikindi cyamare. Uyu ni mu munsi muri 24 hours nawe akarimo cyane. Urebe. Yo, Chief. Chief. Got anything tasty for me? Hari akantu kameze neza umfitiye hano se. Aramuhereza. Like fucking candy. Man wagira ngo ni bombo neza. It's an honor to meet you. Ni cyubahiro guhura nawe. Thank you, sir. Urakoze fandi. You can cut the circle out. My name's Rusty Jennings. Banyita Rusty Jennings nongere kunyita ibintu bya fandi. Fayo. Uyu menyerewe boss bavuze ati ndabahuza turebe ko yaguhindurira ubuzima. Beer? Shaka byeris oya. Urashaka ikize ngiye mu rugunge. Thank you. Kuri bana amadosiye yari hano bari kumwigaho. Mike's the best I ever worked with. Mike numwe mu bahanga twigeze dukorana. You're the best he's ever worked with. Nawe yambwiye ngo umwe mu bambere bigeze bakorana nawe. Mike ni umuzanye. Yeah, he taught me everything I know. Mike ni wanyigishije ibyonzi byose. Our reputation is Wa mwana w'izina ryacu. in this game. Niryo dusigaranye muri iyi game. Zina ryabo, zina bubatse. You reading my story? Uri gusoma inkuru yanjye barifite Mine, Mike's, Mason's. It's all the same fucking story. inkuru zanjye nizo zawe ni nizasuka wanjye bino birimo. Nyine basirikare bose nyine inkuru zabo zenda kumera kimwe n'icyamubwiye. Due respect? Sure he does. Mu byoero bye na Popo yarahuriye nibi nawe hoza ari umusirikare. Urebe. We gave them our minds. Twabaha ibitekerezo byacu, bodies and our- imibiri yacu, tubaha n'umwuka wacu ubwo ni igihugu. Twakimeneye amaraso. Us up and spit us out. Kirangije kiduhe kinyenga kinyeshikarete kiracira. Rage, uncertainty, Igihugu cyaradutekera duterana dusigarana umujinya n'uburibwe no kucyanga. and finally, self-loathing and guilt. Badusiga twishinja icyaha turi aho twandagaye. Everything that happened to us was our own goddamn fault. Ku buryo tumeze nk'aho ibyatubaye byose ari amakosa yacu. I know exactly where you are right now, son. Wa mwana w'ubuzima ubayemo none ndabwumva. Umve, It was you. nanjye nigeze kuba nkawe igihugu cyamutaye. Abari hano twese Why we started our own tribe. nibwo twishyize hamwe dutangira ubwoko bwacu. Igihugu cyarabirukanye mu kazi. I know you got options in front of you. Ndabizi ufite amahitamo imbere yawe y'ibyo wakora. If you're looking for a big payday, the top tiers can give it to you. Gusa nimba uri gushaka abantu bakwishyura neza. And that soulless fuck pig Eric Prince. Arimo kujya gukora mu hantu mu matungo woza amatungo. I mean this. Niko kazi ufite. Stink from those gigs, it will rub off on Ku buryo utahunuka nk'izo ngurube. Ko kazi wapi? What is it that you do? None se mwe mukora iki? Different or what? Mwe mufite akazi gatandukanye se? Cyane. and give you a real home. Honorable work. Genda guha akazi kanyako kiyubashye. There's no babysitting billionaires, no bullshit. Akazi katari kakandi ko kujya kwicara imbere y'abamiliyoneri boza ubaganiriza oya. There's a national security, a deep black OGA offshoot. Ni akazi kerekeranye n'umutekano w'igihugu n'ubundi. 50, I know those guys. Kitwa Title 50 nibo dukorana. On range. Abo bantu ndabazi nigeze kubumva bitwa Title 50. Import and export coffee. Tumeze nk'aho twohereza mu mahanga tukongera tugakurayo n'ikawa. And what you did in uniform, sledgehammer shit. Ibyo wakoreraga wambaye uniform y'igihugu birasakaza. Scalpel work. Ibintu dukora nibyo kazi kanyako. Things only come out when they have to. Umve. There's a situation in Berlin that threatens our national security. Hari ikibazo kiri kuba Berlin cyerekeranye n'umutekano wabangamira igihugu cyacu. Black, since Kiye kohereza ikipe yawe na Mike. Nawe turagira ngo ujyemo. 2 weeks, 3 tops. Byakabije n'ibyumweru bibiri muzamarayo. What do you say? You down for the cause? Uri mu kazi ntukarimo. Yeah, for sure. Akazi nkarimo. Mike and Dalton will walk you through the paperwork. And Mike na Dalton baraza kunyuza mu bindi bakubwire. What do they have to do with us?
Well, when you get back, nimugaruka nice we all got together and broke some bread, but for nibwo tuzicara tuganire check for $50K. ariko tugiye kuba tugwaye $50,000 byo kuba usize mu rugo yagasani. Thank you. Murakoze yikanzemo. Ibaza akazi ujya gukora bakahita bagukubita $50,000 z'amanyarwanda bahise bazimuha. Kugira umenye akazi n'umusore agiyemo ko karenze $50,000 babanje kubimuha tubisigira umugore n'umwana bataza no gupanika ngo wagiye he uzugiye Berlin ni mu Budage Iberire ejo bundi noneho Got a job. nabonye akazi shushu be yego akazi nyabaki uwo ni madamu ugomba kumuha raporo sheri atawajerega no gupfubura nakazi utabagiye mu bapfubuzi bashugama amwirika sheke mugore yikangamo mugore yika ako niko kazi nabonye umugore icyo akeneye ntabwo ari kazi ki no kumwereka we umusaruro uvamo. It's not dangerous. Akazi ngiyemo ntabwo ari kabi nkubimbwire I know you're lying. iyo ubeshya ndabimenye I'm not. teba I'm not. ntabwo ndi kukubeshya kuri kanzi muza akazi ariko umugabo ajyamo akikabona bakabanza bakamukubita $50,000 ngo banze ube wikenura. You're gonna miss Jack's birthday. Vuze isabukuru y'umwana wacu Jack ntabwo uzabuhari. Mva ari ku muteto umugabo agiye kuzana ngo bise ku isabukuru y'umwana wacu ntabwo uzamuhari. Sabukuru n'umwijogotonyoro ku mugani. N'umwijogonyoro. Yaje hano kureba umwana we. N'umugabo banki yari iri kumwishyuza. Ngomba kujya gushaka amafaranga yareba umwana wakibukana wakiri umwana. Papa yajyaga kumuteresha tatuwaje niwe mwigisha ubundi mu bintu byo kuvuga ati mwana wanjye igihugu ni igihugu nta kuzana imikino. Arabyibuka. Muri iryo joro mu rukerera za saa 11 tuba tugiye muri niba turabarokore. Abayisilamu iki nabo baba bari kwerekera ku misigiti. Umugabo yaje hakunino urufunguzo rwa moto duraho rutsimbye murahabonye arangisha fayo. Uyu mugabo nagavuga amagambo menshi. Uyu mugabo twabanye ngo yabaye umusirikare ngaratwika ariko nago turamubona mu gikorwa. Umugabo aho bamuzanye muri hoteli babanza kumukuramo imyenda ugiye kujya mu ndege amasaha 8. Umugabo dore ngo uyu mu ndege bahise bamukatishiriza tayari. Baramukatishirije ibyacu nago bitinda. Tayari twamaze kuhagera mu Budage. Mu Budage ngo ari ikibazo gishobora kubangamira umutekano w'igihugu ntago bamuhaye detail ahubwo bamuhaye amafaranga. Musore tayari akigera mu Budage hoteli yashikiyemo niyo. Yo. Muri hoteli nukurara ni nkweto umwanze ni time yakwinjirana. Kandi ugomba kubyuka wiruka. Waje mu kazi ntago waje kuryama ubundi nta n'umukene uryama. It take you longer than 15 minutes to get here. Byagutwaye iminota irenze 15 ugere hano. Winji. Salim Mohsin. Salim Mohsin. Afite imyaka 42. Emeritus of virology. Ni professor mu cyerekeranye no kwiga ku mavirusi. He lectures there a few times a month. Afite university yigishaho. His research Akora ubushakashatsi bwe. conducted at a private laboratory 40 kilometers east of town. Agira laboratoire ye ibirometero 40 uvuye mu mujyi wa Berlin. Akora mu bushakashatsi bwe. Turakeka agiye gukora icyitwa bioterrorism. Ryatera bwo bari kurishingiye ku masiyansi usanga ikibe cyakoze virusi kikayitera abantu ugasanga virusi maze abantu. Atuye umugabo tugomba kumuhagarika iyo virusi ari gukora itaramara abantu. Ni ibye ntago bigikoresha ibisasu ngo bize bitega ibisasu ya. Bikora virusi. Bikaza bikayikubita nko mu mazi ugasanga abantu bose banyweye amazi yo muri uwo mujyi barapfuye. Kubita mu kirere mu cyuka bahumetse mwese mugapfa. Bioterrorism nawe yaraje. Mugabo icyo yakoze bagomba guhagarika uwo mugizi wa nabi. Bimeze bite? Kumuhagarika kano nakazi gakorwa mu ibanga. Aha rero ni abacancuro bakorera akazi kabo. Baba barahoze ari nk'abasirikari. Wo mukubita amafaranga ye ukamwereza ushaka umuntu nk'ushaka kumara abantu kandi nta bimenyetso mufite byo kumufunga ku kanya byanatinda cyaka bisigira abandi mwohereza umuntu nk'uya akamwica. Mugatabara ubuzima bwa benshi. Kugera hano ikigabo kirashaka kumara abantu kiri kumwe n'umuryango wacyo bura n'inzoka ikunda abana bayo we. Aramufotora. Umugabo w'umuhatari nk'uyu ntago ari ugupfa kugenda winjira mu nzu ngo ugende umwico ya. Urabanza ukamwigaho
abyuka asangahe kuri umugabo afite abana mu rugo bari kwita ku bana. Ni umupapa mwiza, buriya ni inzoka ikunda abana bayo. Urabanza ukamwigaho, ntabwo ari ugupfa kugenda biriya bya bindi byanyu by'ubujangwe rusanga mwahaza ibimogi ugahura n'umugore ukamuniga ngo mwambuye ishakoshi, password ikingura urugo arabanza arayikamera. Umugabo yagiye ukazuye aramukurikirana mu kamera. Niyo mpamvu bamubwiye ati akazi kawe kazamara. Dore umugabo nijoro yagiye kuri ya laboratoire ye batubwiye. Umugabo nguriye muri laboratoire urabizi za Guinea pig zikenerwa ari nyinshi, usanga bari kuzikora ubushakashatsi. Abazanye ingurube, amatungo, imbwa, amapusi babikora ubushakashatsi. Umugabo dore nguyu nuko mara iminsi wiga ku mugabo, umenye uyu mugabo ni muntu ki, tahasangahe, akunda kujyahe, anywera mu kahe kabari, akunda maninja. Kugira umenye umuntu ukuntu mwica ntiyazagira ukuntu birabura, bisaba umuntu mwiga umukurikirane. Barikwereka uwo mugabo nijoro undi waje kumureba, barahura bamaze kubonana, ubundi binjirana mu modoka yarabakurikira. Garake ibisubizo birarenze, tugomba kubirinda. Ndi guceka umuntu umwe mu bo dukorana ko yabitugambanira, twese twaba turi mu bibazo. Umugabo niyo magambo yaje aravuga. Ndagenda ukurikira filime bayise The Contractor. Umugabo masaha y'ijoro arabyuka akanywa itabi, kina narinywa nk'ikiyebe. Rero iyo umuntu ari ikiyebe akantu kose akoze, kina narinywa nk'ikiyebe. Buri yuko ko King Pazo yaterura icupa rya byera karinywa, nyine ubona ari ikimayibobo, n'ubundi uvuga turaruma yibobo. Ariko iyo padiri arifasha akarinywa, kuko padiri n'ubundi tuba tumuzi amavuta, uravuga ati urabona ukuntu agafashe nk'umukristo. Uyu nawe rero kubera ari urwego arafata itabi bakavuga ati kirabamara Katorore aragicunze. Muri filime witonze, umugabo atangiye no gusinzira, ahagaze iminsi ibaye nk'itana igenda ku kigaba gicunga. Abana be biga kiriya kigo nakibonye. Uyu bahise bamwandikira amubwira aho agomba kuza kandi saa 10. Umugabo afite ibitutsi, uramubona ariko agenda ameze nk'uri gusinzira. Ubundi kirazira nta mukene uryama, mwebwe sinzi hano mwabikuye ibintu byo gusinzira. Gusa umuntu w'umukene araryamye we, kujya guteka imitwe, uwe wese umuteka imitwe umufere. Uyu n'umugabo amaze nk'icyumweru ataryama agogereye, ari ku mafaranga 350 miliyoni zigera muri 350 z'amanyarwanda. N'ukwezi nakumara nasinziriye, kuko ngiye nta na miliyoni ndatunga, none ibaze kumbwira miliyoni 300. Uyu mugabo nukunywa ibinini bituma adasinzira. Niyageze ngo arasinzira do ni gutyo, ni ingangi. Kabona umugabo aryamye ahantu habi, kumva ari kuri misiyo ya miliyoni 350. Byuka mu Caritas we. Turahana abagabo baryamye ukamubona ukavuga ati zira ni mayibobo zirara ingangi, kumbe ni ibipapa byagiye guhiga amafaranga. N'abapapa babiri bose batunze ingo, dore ngabo bari mu Budage, dore intwaro. Ibyo barya n'amandazi, wabona ukavuga ati bari abantu n'abakene, ntago ari abakene. Baje no kureba amafoto. Salim Mohammed Musini akomoka ku Banyesiriya, afite ubwoba bw'ukuntu bumeze, ubona ku bwanwa, afite akamenyetso nyuma y'ugutwi, yafukanye, yize ibyerekeranye n'ubuganga muri Harvard. Uyu mugabo hari virusi amaze igihe ari kwigaho ishobora kumara abantu, iza mu rwego rw'ibicurane. His family relocated here to Berlin, where he continued. Amaze kuva mu gihugu cyabo nibwo yaje Berlin gukomeza ubwo bushakashatsi bwe na virusi, atewe inkunga n'uwitwa Faraja, a charity with known links to Al-Qaeda in Syria. Uwo Faraja none bivuga ko ari utera inkunga ibitero bibera muri Syria, ndetse agatera inkunga na Al-Qaeda y'ibyihebe, ni uri gutera inkunga uramugamuga kuri iyo virusi. Since the guard shack is connected to Berlin police. Iyo laboratoire ye irindwa n'abantu, kandi abo bantu bayirinda bafite aho bahuriye na polisi y'igihugu. Breaching biometrics. Kwinjira mu bisaba ikintu gutera igikumira biometrics. We conduct a tactical interrogation, then contact higher and wait for further instruction. Twe turaza kwinjiramo indani, uwo mugabo tumufate, dutegereza andi mabwiriza y'icyo tumukoresha. Link up with you here. Madamu rero we niwe rubuze kudutwara, uraza kwinjirira hano. We'll be ready at Airfield Alpha. Ubwo indege nayo nimara kubafata, indege iri batware nayo iraza kubiri hafi aho turita tugenda. Cowboy up, get it done. Arafata imodoka bajyane ku kibuga cy'indege. Muri filime
Mugabo feri ya mbere babanje kumuzana hano barabanza bakabakarabye hano hari umukecuru nawe ni mercenary ni umucancuru aba yavuye mu rugo abwiye abana ati bana banjye ngiye mu guhiga amafaranga ukabona abapapa banyu ba mama wanyu bugira gutya ati bari mu ndege ati mama hora yagiye mu ndege irahora mu bihugu byo hanze ukagira ngo aba yagiye mu kandi kazi bagiye kwica abantu baraba umuntu ahora mu ndege ngo yagiye dore ni nk'aba bose n'abacancuru kandi bose n'abapapa bafite ingo zabo harimo n'abamama b'abakecuru bakavuga ngo umukecuru shahu ni kaguru ngahora yafashe indege yagiye aba yagiye kuri misiyo yagiye kwica abantu si mumubona se nguyu hey nanjye w'umunyamafaranga simora mu ndege buri gihe nagiye bajya hese barababeshye bagiye kwica abantu turi ngabo Sierra One n'abakecuru n'abasaza baje mu kazi b'abacancuro bahoze mu gisirikare ibanga rikomeye cyane babohereje hey rebe mwitegura baje gufata umugizi wa nabi uri gukora virusi ishobora kuba yamara abantu bamuhagarike bigishyushye hano turi ni mu Budage bimeze bite bana modoka nukuyivamo igenda bahita bakinga kandi imodoka ikomeza ni batatu Bundesiro silencieux silencer hari umuntu arakurasa mwe bahorasa umuntu umwegeranye ntumenye ko isasu ryasohotse ukabona umuntu araguye ukabirwa bimwisha mwari mwicaranye muri gusangira urwunge sa muntu muricaranye muri kunywa urwunge muganira ukabona yakubise hasi kumbe bamurashishije imbundiro silencieux no bano barinzi barinda hano kuri laboratoire na amagambo menshi turubana ukuntu bazengurukana gahoro ariko nta kavuyo nta magambo menshi ngo karacini ngo yicara hasi mu gingu ya barakureba ukibwira icyo gukora ibyo nta mwanya bafite wo kubivuga bira nabyo ni iby'abasivili ngo we karacini civilian kareka umusirikare oje arakureba ukahita umenya ko ukwiye kwicara hasi atavuze cyaka gucira isiri bira bintu we mujinga karacini bira bintu ni iby'abasivili umusirikare oje arakureba ukahita umenya icyo gukora turabana ukuntu binjira ariko buryo bafashemo imbunda sekirite bamushimuse igikumwe cye nicyo bakinguje bamuzana no hakurino bakozaho igikumwe cye kwinjira ni ibikumwe byaciye umwana buryo agenda mu bucece ariko babambaye ibikweto no baguze bya gisirikare bahabwa usanga gikandagira ntucyumve meze nk'ibikoze muri matora kandi bikomeye bana ukuntu binjira bafite ubugenge bafite ubugenge hey laboratoire dore imbe baba bakora ubushakashatsi ziri hano babiri nukwinjira bagasuzuma umwe gasigara hanze barindiye niko bakora kandi batavuze mwese mamuzi ukuntu situation igomba kugenda metode mugomba kwinjiriramo ubacungiye abandi mukinjira mukareba uko bimeze undi agasigara bacungiye mutavuze mwaburi gutyo nta kuvuga ngo bamugezeho vuga igihe kiriminaza baramufashe ibintu uri gukora virusi barabanza bamupfuka amatwi n'isura 6 minutes dusigaranye iminota 6 baramumurika questions hari bazo dushaka kukubaza who has access to the lab access ya laboratoire yawe iri twayigeramo gute Only me, I have access. Maggie Bolevsky. Maggie Bolevsky. Yeah, she's my research assistant. She has access. niwe muntu nyungirije mu byo dukora. No. Who are you people? Muri bande? Financier. Yeah, you know. Ninde ugutera inkunga y'amafaranga? He's not a scientist. He's an investor. Unera inkunga nagara umunyesiyansi n'umushoramari. Where do you back up your work? Neho ubika nanone ubishakashatsi wakoze ni handi ubika. On standby, block away from your family. Familie yawe hari abandi basirikare bayegereye nutinda kutubwira familie yawe irapfuye arabyumva. Ne handi ubika amabanga y'ibyo wakoreye muri laboratoire. Buryo mbega nimbera koze iyo virusi indi formule yayibitse yayo. If it's money you want, I can arrange money. It's really not a problem. Nimba ari n'amafaranga mukine amafaranga nayabanaga ari ikibazo umuganga nguye bari umukire. Muganga tegura gutya gakora iki virusi atamafaranga nayabanaga ari ikibazo. Ariko mukandika. Oh shit. Sike. Ears. Wongere mufunga amatwi sha. Bamufunga amatwi. Zero just got a hit off the scanner. Police are inbound from Berlin. Polisi ngo zirano hafi uvuye muri Berlin. Waiting instructions from the ranch. Natwe dutegereza amabwiriza aturuka kuri cya kiraro hamwe kazi katangira nk'umusore bamujyanye. Kuri ya lunch. On the way. Codex. Ko bimeze?
cyane sora rebo ni mushyashya muri kano kazi nabyaze Accident. tugiye kubikora bigaragara nk'ari impanuka yabaye muri uruganda ni industrial accident katururi bagiye kwica umuntu bigaragara nk'ari impanuka yabaye muri uruganda we gasanu yarabiri barikanga akazi yajeho ikigabo bafashe ibyo bashaka barabitwaye laptop ye ibintu byose aho yakoraga ubushakashatsi bwe hano bagiye kubigira nk'aho habaye impanuka muri uru ruganda Get some. zana Salim uyu ni James Salim dore nguyu Salim Bosini Sir, please. This whole thing is yo kwanda kwinginze a misunderstanding. byose byabaye ntabwo ari byo I'm a man of science. genda umugabo wa siyanse This is a huge habayeho kutamenya Sir, I'm a man of science. genda umugabo wa I'm a siyanse man of science. I have a family. mfite famiye ndabinginze Sir, please, I have a family. mfite famiye se wayirishisha No, stop. uretse Who sent you? ninde wagutumye No, who you're working for. ese ubundi ukorera uramuzi Know what you're doing. ibyo ukora ushobora kuba utabizi Please. rekera ndakwinginze Research I'm doing will save millions of lives. ubushakashatsi ndi gukora buzatabara miliyoni z'abaturage umva amagambo uyu mugabo batubwiye ko ari gukora virusi I pray. niba ushaka gusenga senga In God, I believe in science. njye ntabwo nsenga ntabwo nizera imana nizera siyanse ndagira ngo unyumve Copy of all my data in the safety deposit box. hari kopi y'ibyo nkora y'ubushakashatsi nakoraga muri safe deposit box World will lead. ubwo bushakashatsi isi yose izabukenera bahita bamutera igishinge gusa nabwo ati nimba ushaka kumenya ko ibyo ndi gukora atari bibi hari ubushakashatsi bwanjye bundi No. ibyo nari ndi gukora hari kopi yabyo ibitse ahantu muri safe deposit box basi mwareba yamuteye cya gishinge cy'ingusho kizamuka kikagera ku mutima umuntu akahita aca isheni mugabo baramwishe urebe ibyo birabaye gusa umugabo uvuze ati nyamara ibyo nakoraga ni ibyatabara ubuzima bw'abantu Sierra mu minota ibiri buzanye imodoka Sierra ni wa mugore ugomba kuzana imodoka bano bacomeka hano ibyo bacomeka baragira ngo bigaragare ko ari impanuka yabaye hano urebe bamenaho esanse urebe Move out. tugire duca isheni inzu barayitwitsa Sierra 1 minute. Sierra 1 musohoke mu munota umwe ndi hanze inzu barayitwitse urebe filime bahita bavayo n'ibanga rikomeye akazi baragasoje kuva muri Amerika mugahita mujya kurangiza akazi mu kindi gihugu n'ibanga rikomeye bano iyo babafashe icyiza narwo bavuga ngo igihugu wenda Amerika yatatse ikindi gihugu ya bano barabaca batarajya kure dore polisi faya masasu faya cyawe masasu kuri polisi we film ukire masasu kuri polisi rufaya faya masasu kuri polisi y'igihugu bano bagabo nta mikino baba bafite kumva umuntu akubwiye ngo aragukubita ibihumbi 350 by'idolari kagira ngo ni akazi koroshye uragenda uterura uya sasu masasu kuri polisi rebe faya mani icyo gikapu kinjugunyire cya gikapu kirimo ubushakashatsi bwose sasu Fox 2 ari hasi sasu mu kaguru turashize Mike bamurashe mu kaguru beza bite Left leg. akaguru k'ibumoso barakarashe hari abandi baje ndi polisi yukureba inyuma ye masasu kuri polisi y'Ubudage Sierra baramuha Sierra arashwe bahise bamufata mushyire hasi icyo gihe ufashwe na leta yo mu kindi gihugu mwagiyemo barakwica kugira ngo utazavuga n'abagutumye ni filime polisi umwana yabinjiyemo abaha ibyabo faya punda zabo ntabwo zisakuza kubitamo gurunede bacaho bana bambaye bya bindi bafasha kureba nijoro bya night vision
yahetse mugenzi we Mike ni nawe wamurangiye kino kiraka. Bashinzwe umutekano baje b'abanyamwuga shaho badasakuza batavuga ucece. Money is fucked. Ifi ryanjye rimeze nabi ngiye kuba gushyize hasi uko nawe afite ivi ritameze neza. Baje hano. Gear save the drive. Baby, I got you. bafayo. Baby, basirikare n'abashinzwe umutekano bakurikiye abana bicomeka amazi. Turi mu Budage. N'abacancuru. N'abantu b'abapapa n'ababyeyi. Ni bari mu ngo zabo n'udusuti babiyambarishije bafera. Bano mu muryango remezo. Ni nazo nyangamugayo zizwi muri karitsiye ngo nabakireho muri karitsiye. Kumba amafaranga ngo bateze indege bagiye kwica abantu bakagaruka. Naba papa bakuru musa ndaje mu munota umwe mbanze ndebe inzira ahantu turi buce. Bose n'abantu b'abapapa baricomeka. Rebe baricomeka. Kiramo. Hey. Urebe. Babara batuje. Yo. Yeah. Urebe. Hey. We shot cops. Turashaba polisi byo nagwe yarazi ko bizaba. Did what we had to do. Is the laptop secure? It's secure. Got the laptop. Mission first. I have to. We bika neza. Imizigo icy'ingenzi nuko misi igomba kugerwaho. One of us has to work this thing. If you don't get blood, you're gonna die. You bring it in. Fuck you. I'm not leaving you. Ntago ndi bugusiguye kubwira tuwavuye hano kagenda ati sinagusiga. Utera ku maraso. Famiye yanjye. I want Christine to hear about me from you. Tell me. Umugore wanjye nimfa bari uzamubwira ko napfuye. I want it to be you. Ndashaka rero uzabimubwirira. Hazabyumva handi. I'm gonna get us home. You hear me? Mani ngenda gutera amaraso kandi ndakugeza mu rugo amahoro. Gutera amaraso umugabo yavuye amaraso menshi. Urebe. Ivomye amaraso arabanza nuriya mukubitaho kuturaso ni serum. Gutera amaraso bafite ubutabazi bw'ibanze barabugendana biteguye kano kazi bagakora kinyamwuga. Hey. Gutera ku maraso bitiri kubahiga. Dore ahantu bitsimbye. Bitotsi bari byinshi. Gutera amaraso amasara agenda aricuma. Now to shed more light on the explosion and gunfight in Berlin. Iturika ryabaye ndetse na mukurasana kwabaye. William, can you give us new information? Hari amakuru waduha kuri ibintu byabaye. Thanks for having me on, Erica. Nakoze kunumira Erica. We have been active in offering aid and intelligence support to our German. Amerika yagiye dufasha byinshi mu butasi bwacu. Turaza gukomeza tugende tubamenye twagize amakuru ari gutangwa. Akuna bashinzwe umutekano baraho hafi. Kumbe undi bateye amaraso tayara nyuma y'amasaha yamaze kumera neza. Rero yatangiye gufasha mugenzi we. Saving my ass. Imana ukwiye kugirekera ukuntu abana. That makes two you and me. What the fuck did you kill? Va kundi midena ahubwo. Nawe hambira ivi ry'uyu nawe ufite ivi ritameze neza. We get the laptop. Pango nuwuhe. Let's get paid. Let's have a beer. Iyi laptop tugiye kuyijyana mu rugo baduhembe tunywe byeri. Yewe. I'm down. You take it in. No, we go together. I'll compromise the mission. We don't know what's in that bag. Get it home. You go, I'll catch up. Manu we genda ndaza kuza. Genda nimera neza ndaza kuza. Contact, I'll come back. Okay, ngiye guhamagara ndaza kukubwira uza. Back to the Four Seasons. Ndagaruka. Come on. I'll
be fine. I'll move in the dark. I just need 24 hours to rest up. Gihe cyo nyeneye na masama 24 nkaruhuka we bugiye. Jimize nabi ifi ryanjye rimeze nabi. Get the fuck out of here. Urebe. I head to Berlin. Hand this off. Jengiye Berlin. RV in 48. Uze guhamagara nyuma y'amasaha 48. Everything we need. Hotel bayita Salvina. Nuhagira umbwire. Capture's not an option. Gufatwa ntabwo biri mu mahitamo yacu. Mbega wo gufatwa wapfa. Si gufatirwa mu gihugu cy'abandi. Wisha abantu baho. Urebe. Uyacaho, uyamaze koroherwa. Urebe. Gusa buri gihe bayibuka papa we. Uyu mwana buri gihe bayibuka akiri umwana yibuka papa we nawe yari umusirikare yamujyanaga mu myitozo ahantu iki n'iki. Meze n'abari kuruhuka. Urebe filime. Yo. Banza ashyiraho isaha hano. Urebe filime. Bwarakeye. Yaruhutse. Urebe. Arabanza yisiga ibyo binase nk'ubutaka. Hey! Kirano mu gitondo mugenzi yamubwiye ngo komeza ngenda cyara. Kugera hano do James yatangiye kwibona ari umwana. Uyu mugabo nafite akantu k'akadepresi yatangiye kwibona akiri umwana. Wa rwavumbaye vayano ariko pupo yamuhamagaraga. Yatangiye kujya yibona ari umwana. Turukuntu asa. Abagabo za miliyoni babazikoreye we. Turakaza bagiye ukuntu basa kugera no yabonye ikimodoka. Urebe. Yo. Urebe filime. Urebe. Ibyo birabaye. Si bwakeye bwarongeye bumwiriraho kugira ngo umenye ko ya mafaranga aba yayavunikiye. Bwarakeye aragenda bumwiriraho arwaye ivi. Bya bindi bakubwira ngo kagende bukwirireho. Yagarutse kuri hotel asa gutyo. Asa gutyo. Hallo. Willkommen. Hallo? Kettner. Kettner. Was bitte? Marisepas. Dankeschön. Rebe. Ihr Freund hat schon eingecheckt und hat für das Zimmer bezahlt. Inshuti yawe yamaze kwinjira mu cyumba yamaze no kwishyura amafaranga yose. Zimmer 210. Ugiye mu cyumba 210. Yo. Rebe. Ribano. Twahamagaye.
hano uratekanye iki ni icyo musigiye ubutumwa n'uburyo ari buze gukomeza kominikana nabo katurore mbere na mbere yaje koga rebe iyo yikangamo mfite ubwoba umugabo afite ibishinge aza akitera kuri rya vi bye bigabanya uburibwe ntabwo rimworoheye ihr Leben verloren haben. Yewe. Unsere Gebete gelten. Ja. Guten Tag, habe ich Nachrichten? Umugabo ari kuvuga n'ikidage we. Where the hell are you? Muri hehe? Muri hehe? Bandi undi yagiye. Katururi. Banze shiramo. Masaha y'ijoro. Bakunzi ba filime z'amavampaye. Filime y'ibihe byose y'amavampaye. Kanya niyo tugiye gukurikizaho. Agahugahuye no mu iki ni iki? Pasanye link ubundi ya website. Rero ukuntu buri nyuma y'amasaha abiri hagiye kujya hajyaho filime ibintu zahinduye imirisho da. Yo. Urebe. Aza hano. Ndashaka kugura telefone. Yaje ahita yiba telefone umuginga yinjiye mu iduka rya Itel sha yiba A58 ukunira telefone ari nziza cyane ahita hamagara ni kuri telefone hano ya bana nakumva amagaye wabatumye Physical condition? umeze ute Compromised but not critical. wahemukiye nyine ibintu byaducanze ariko ntago meze nabi Contact? wowe ufite mwavuganye wowe ufite ntago ugeze agera Berlin Team en route to the hotel, get you over to the airfield. nohereje ikipe igomba kuza kugufata urebe Hey, stay with me. Confirm location. gumana nanjye mwana wifa ku murongo urebe hano twari turira Confirm location. ibi ni iki urebe filime murihangana kasenga gasubiramo inyuma gake kugira ngo tujye tugendana hatazagira umuntu uvuga ngo kandi Rocky ngo nawe ameze nk'ababana yaje hano muri rya duka rya Itel yibaraguza ngarashaka kugura A58 ni kuri bana ntabwo dutekanye ibi nibwo yashaka kurimo Physical condition? Compromised but not critical. umeze gute ku mubiri meze neza nubwo twagerageje kuraburizwa ariko ndi urwembe Made it to Berlin. I've got an extraction team en route to the hotel, get you over to the airfield. ngiye kohereza abantu baze bagufate kuri hoteli bebe komeza imbere Hey, stay with me. Confirm location. uracyari kunyumva bimeze biti You'll get a full brief when you're secure. numva utekanye ndaza kuguha briefing y'ibintu ukora Extremely FUBAR, and we're highly experienced. muri kano kanya ibintu byose bishobora kuba byajya hanze ntabwo tumeze neza To get you home, back to the ranch. icyo nshaka kukuzana mu rugo uze tube turi kumwe tubiganire Confirm your location. bwira ahantu uri musore Alexander Platz, City Police. Alexander Platz, copy that. Stay. arahamubwira How long to reroute them to the Elson Bridge? byagutwara igihe kigari kugera kuri Ellison Bridge You start heading from minota 20 down towards the Elson Bridge, northwest corner, 15-20. arahamuragera ku kiraro bita Ellison minota 20 tuhahurire n'ikipe igomba kumukura hano sura sana abamutumye urashaka kumukura muri iki gihugu cy'abadage ari mu badage sha wa mudage we nika ari kubaca babwira bari abadage bari kugenda bacaho n'umudage avayo arihuse cyane umugabo naseka navuga ibintu yabonye ubundi nta nubwo bimwemerera guseka burarega namwe muvuga mutarabona rongera kuri telefone Rusty, go. bin last mbwira I'm at the Elson Bridge, northwest corner. ku kiraro nahageze ku nguni y'amajyaruguru y'uburengerazuba bw'ikiraro WX1, confirm. PMWX1
ya Brown uri kuyibona? Confirm. Dore ngiri. Copy that. Ndakumva. Bakanuye cyane. Kano kazi bariho. Dore ya BMW Brown X1. Wolf 2 didn't make it to Berlin. How did he arrange my exfil then? Wolf 2 nimba mutugeze mutabara se ngiye murantu baraguti. But you gotta trust me. I am trying to help you. Wenyizena tukugeza gufasha. Kuko afashije Mike se? The fucker did you kill him? Mike mwamwishe. Who are we working for? Ese tukorera ndubunda atangiye kubaza byinshi. Tukorera ndi. Stop acting like a child and get in the fucking car. Rekera kwigira nk'umwana winjira mu modoka. Get in the fucking car. Ibintu bitagenda neza nzakwica. Cya mu modoka mu ginga. Siki. Musuri. Tangiye ati Mike mwamwishe. Akiraho hari mutuzaje. Hari mutuzaje telefone yari afite arabanza arayishugunye. Abagabo bakure y'imbuto. Fire! Fire! Yakasa. Masasu mu mujyi hagati Berlin. Mu Badage. Bana. Barashaka kumwica. Bundira mushabuka. Barashaka kumwica. Urebe filime. Bana y'uburukirano. Masasu. Hey! Masasu bamutumye kuri misiyo barashaka kumwica. Umuntu yishara ubwe ati nyamara ngiye gushakashatsi ndi gukora. Ubwatabara ubuzima bw'abana amamiliyoni. We bamubwiye ko umuntu agiye kwica ari ikebe cyakoze virus ishobora kumara abantu. Cyawe. Hey! Abamutumye barashaka nawe kumwica. Ese uyu musore yatumwe n'abandi. Kuki bashaka kumwica? Bimeze bite? Cyawe. Mutwi. Fata imbundano n'umusirikare. Musirikare. Fire. Fire. Simbano. Rebe. Bugabo buvuye sasu hano. Ibanga rikomeye gaciga cyita yinjira. Ntaga panic. Ibintu byose birimo mibare. Genda ca. Zimya matara. Zimya matara. Zimya matara ndabakubitira mu mwijima. Ndabakubitira mu gafuka. Ndabakubitira mu ninja. Hey! Sorazana rubanza rero masasa sigaranye nimba ari buze kumufasha abanzi babiri binjiye. Hey! Urebe filime. Urebe. Njiramo imbere. Do! Cyawe! Hey! Fire! Dare nambara! Hey! Turashize! Mutwe! Yewe! Sore nirwanye! Nirwanye reka bamuha akazi! Bavuga ngo ni intwari yatanje umusore! Mfite buryo cyo bangutsamo! Rebe! Kiba kijombye icyuma ku mutima. Hano hari imbebo. Ku gikuta. Cy'amafaranga. Cyangwa uryewe. Sore! Kura menyo. Ashaka kumwica. Tafari ku mutwe. Ku mutwe. Yo. Yo. Urebe. You American? Uri umunyamerika. Ikigaba kubise. Akibonanye passport y'abanyamerika. Uri n'umusirikare wa marine. Mu marine. N'uyu ni marine. Uri marine? Nahoze ndi marine. Nahoze ndi marine. Misiyo yawe yari yihe? Distraction. Kwari kugukura hano. Red should give an audible. Ku kiraro niho baduhaye amategeko. Ngo nitumara kugufata tukwica. On the bridge. When I saw you. My partner, you go. Bari bambwiye ngo ningubona ku kiraro niho biri bubere. I heard they picked him up. Umwunganizi wanjye we ngo baramutwaye ntayo. Told us we'd be saving lives, not killing our own. Tuze muri kano kazi batubwiye ko tuje gutabara ubuzima, ntabwo bari baratubwiye ko tuje kwica bagenzi bacu. Banabona abasirikare bameze nkayo bahawe akazi, none bari bambwiye ngo aze yicuye.
kandi nawe ari umusirikare mugenzi we. Biramucanga musubiza ifoto. Biramurenze. There's a safe house. Hari safe house. Use this code for pickup. Koresha no code kugira ngo ugereyo. Twara telefone yanjye. You can never go home. Ntuze kujya mu rugo. Code is Tomahawk. Kode yo kukwiciraho ni Tomahawk. It'll stop the team. At least for a while. Byibiriyo kode nuyitanga baraza gutuma bataza kuguhiga ngo bakwice baragira ngo wapfuye. Rusty said they make us all rich. Last yatubwiye ko twese azadukiza. Awe nyumvire. Hey. Urebe. Mugabo biramucanze. Byo yaje atekereza ntago ari byo atangiye kubona. Urebe. Yo. Cyari mu Budage amaso bayamennye amazuru ari kuva amaraso. Akazi ni indyankurye. Ntagavuga amagambo menshi kuko nta nuko yabwira afite. Ntawo kuririra. Avayo. Rebe filime. Yeah. Urebe. Urebe. Yeah. Courriel. Courriel. Yeah, Jean. Yes? Urinde. You or your family. Ntago ndano kukubaza cyangwa famiye yawe. I will. Ndagira ngo usubize ibibazo byanjye no tubisubize tukwica. Work someplace safe. I need to know where. Umugabo wawe yambwiye ko ari ahandi hantu hererisha ubushakashatsi bwe. Ndeba. For Giannis. For Olivier. Kubwaya ni sina Olivia. Where? Mukira niyo umugabo yabitse ubushakashatsi bwe. Swiss Credit Bank. Muri Swiss Credit Bank. Safe. Hariyo safe deposit box yego. Ntubabaze umuhungu wanjye. Wa muganga bishe wa mushakashatsi. Musore aza kureba umugore we aramubwira ati umugabo yambwiye ko hari ahandi hantu yabikaga ubushakashatsi yakoraga ndagira ngo njyaneyo. Mukere ko umugabo yamubwiye mbere yuko apfa. Uburyo umusore nimba ari nushaka kumenya icyo ari kuzira abanza namenye bimeze bite ubundi bari baradutumye kuzana iki. Ahise aza kureba umugore wa muganga. Wa munyesiyanse. Katururi. Bavayo. Yo. He's coming with me. We'll be here. Umwana reka tujyane umwana wawe uramunsigira. Genda uzane ibyo umugabo yasize abitse. Tu m'attends ici? Unegereze.
Yo. You were his friend? Wahoze uri inshuti ya papa? Ahisha imbunda adakanga kana. Yego nari inshuti ya Sosha. Bwahise. Were you sad? Ariko urababaye. Yego. Me too. Nanjye ndababaye. Nuko uyu mwana papa yapfuye. Abane uyu ni nawe wamwishe. Azinga ari kwica ikihebe. Ategereje arashaka kumenya ubundi uriya mugabo bishe. Hari kopi yari ahantu yari yarahishe kopi. Ubundi akazi kawe ujye usigarana kopi yako. Kopi zanjye zakwiye imihanda yose nk'udutabo tw'abahamya. Waba uri hose mu gihugu agasobanuye kakugeraho kandi ku gihe. None bigize international n'igihugu cyose waba urimo mpuzamahanga ni ku gasobanuyefilms.com. Baby. Where did you meet? Nahuriye n'umugabo wawe Paris. Where was your first child born? Umwana wawe wa mbere yavukiye. I was born. Navukiye tetwa. Gutyo. I have 2 boys to raise. Mfite abahungu babiri bo kurera. Everything we have is in your hands. Ibyo dufite byose biri mu maboko yawe. Answer the question. Subiza ikibazo. Yanis was born in Imfura yanjye yavukiye muri Boston. Ashyiramo password arebe nimba ari yo password yasizwe n'umugabo. What are you gonna call your third child? Umwana wanyu wa gatatu mwari kuzamwita ndi. Jordan ugari gushyiramo ngari kabona password ifungura. Gushyiramo niyo password y'izina bari kuzita umwana wabo wa gatatu. Parika imodoka. So how much did they pay, huh? Bakwishyuye angahe? I hope it was worth it. Nizere ko yari akwiye. Urebe. Ayitaca ubyibura afite kopi buno. Yibyo uriya mugabo yasize akoze. Yesaza hano. Muri filime. 62234. Avuga ya kode bamubwiye kuvuga wa mugabo yishika mubwira ati kibure kode nuyivuga iraza gutuma utinda gupfa. 300 tomorrow. GPS 1498. Bahise bamubwira ati duhure saa 9 z'ijoro. Bamubwira na location. Kubita coordinates. Adresse ni ukuzira mu mibare. Are you lost? Do you mind lowering the gun? Hari ikibazo mano y'imbunda yawe? You called me. Urebe. Submission. Yeah. Nshira mu modoka bamujomba ikintu. Bamujomba ikintu. Re filime. Ibyo birabaye. Umugabo kumbe bahise baza kumuvura maze igihe ataryama ataruhuka kubitwagura gira gute. Adresse yahawe na wa mugabo yishe amubwira ati nanjye ndi umusirikare mugenzi wawe nawe yari yatumwe n'abandi. Bose babwira ko bagiye mu kazi gafitiye umutekano igihugu iki n'iki ari kugasanga babuhireje ahubwo kuwuhungabanya. Where's my bag? Igikapu cyanjye kiri. Dore ngiki. Ni umuganga wamwitayeho. Yo. Are we good?
Yo. You're safe here. Bimeze sawa hano uratekanye. He was badly infected. Ivi ryawe nari hanaguye rya rifitemo ama infection. The Marine who told me about you. Hari umusirikare w'abamarine wakumbwiyeho. You know him? Uramuzi? No. Oya. Niba undi yishe arabaza umuganga. Wamwishe? Aramureba. No, but I know they train us to run their errands. Ndabizi badutoza gukora akazi kabo. Enemies and kill each other. Tukabicira abanzi. Nice. Twarangiza natwe bakadutuma ngo twicane. Why the dirty shit under? Ijambo ngo umutekano w'igihugu niwo turi kurwanira ni rwo rutare bihishaho tukagira ngo bari mukuri. It's done. Shaka gusubira mu rugo byarangiye. It was a memory. Ubu mu rugo urasigarane nk'urwibutso ntago wasubirayo. Gasani. Hey. You almost died. Habuze gato ngupfe. I need rest. Umubiri wawe ukeneye kuruhuka mbere na mbere. Yanis, in case I'm not here to tell you this in person, I love you. I know you have felt my absence these last few years, so I need you to know why. Yatangiye kumva amajwi yafashwe na papa we ayasigira umwana we. Mwana wanjye natekereje kare. Ko abana banjye batazoba bafite ubwoba. I chose to dedicate my life to science. Ubuzima bwanjye nene narabweguriye siyanse. There are powerful people who ignore science. Ariko hari abantu bakomeye mu isi birengagiza siyanse kubw'inyungu zabo. Yanis, in your hands is my life. Yanis, ibyo ubona mu ntoki zawe n'akazi k'ubuzima bwanjye. And one virus with mortality. N'urukingo nakoze rurwanya virusi ku buryo virusi isigara amahirwe 16% yo kuba yakwica. Urumva umuti w'ukuntu ukora. This chair is staring into this camera instead of your eyes. Nimba uri kureba n'amashusho nifashe mwana wanjye Yanis. Know that your father stood for something. Ndagira ngo umenye kubwo nzaba nishwe ariko mfira ikintu kizima. Benefit humanity long after they've shot me. Ndetse uzamenye ko ikiremwa muntu ubwo cyanyishe kubw'inyungu narindi kugishakira. Is available free to the public. Gusa icyo nifuza nuko urukingo nakoze ruzakwira mu isi yose kandi ku buntu. Uriya mugabo yari yarakoze urukingo ahubwo ruhagarika virusi, ntabwo yigeze akora virusi. Ahubwo hari abakoze virusi yari yarakoze urukingo ruhagarika iyo virusi. Ndetse ni video yasize afashe y'umwana we. Ati umwana we byibura Yanisi. Bringing my guests here safely. Forgive us our sins and keep us from the fires of hell. Bakoze kunzana umushyitsi hano tubabarira ibyaha byacu. But I haven't. Especially those. Gahunda yacu nukuzibona mu ijuru. Amen. Abagabo baranasenga we. Yensenga iyo mfite inzara mvuga nti Mana koko wampaye ibiryo ariko iyo mbibonye. Nongera kugarura ubwenge bwo kwibuka Imana ari uko nongiye gusonza. Iyo ndi mbifite sinjya mbisengera. Right, Afghanistan. Kristo mu nsengere ndi kugenda ngwa mbibona. Both. Siko nsigaye nkora icyaha cyo kudasengera ibiryo nicyo cyaho ubu nkora cyonyine. Mu nsengere. You ever been to Hindu Kush? Ugeze uba mu Bahindu Kush? Mountain so high you think iriya misozi ni miremire. The valley so green you think it's ikibaya cyayo ni icyatsi ubona umeze nk'uri muri Edeni. I was in Colorado when I first saw it. Bwa mbere mbabona nabonaga ari nko muri Colorado. No, we were out 12 days straight looking for one of our local guys, kid. Twigeze kujya kureba umwe mu baturage bacu tugiye kureba umwana wari wabuze. What day? Yagiye guhiga. Broke down the door and sat out of the way. Tumena umuryango twinjira aho hantu. We burst in. Twinjiremo. Once we cleared everything, we found him. The kid knew. Tumaze kwinjira tumusangamo bamuziritse iminyururu. His eyes out. Yarize koko. In the next room. Mu cyumba gikurikiye. Girls. Hari huzuye abakobwa. Now. Slayed out. Bose bapfuye. In the middle of all this was a dog. Muri abo bana b'abakobwa bapfuye hari imbwa. A little thing. Akabwa gato. Mengi. Kitwaga Mengi. Be happy to see us all yelps and. Ako kabwa kishimiye kutubona. And all that shit. And the thing I remember the most is the dog. Muri ibyo bintu byose byabaye icyo nibuka niyo mbwa yarokotse. Dog survived all that shit without even blinking an eye. Kuko abantu bose bari bapfuye kandi iyo mbwa yari yarokotse. It's much easier to kill. Biroroshye kwica cyangwa se gupfa. But it's harder to survive. Gusa biragoye kurokoka. Ugasaba umuntu yasurvivinze koko nibyo bigoye. Naho kwica no gupfa ni ibintu byoroshye. Umuntu wese yakubikira akakwica. Ariko ikiba kigoye ni ukurokoka uwo muntu washatse kukwica ugakomeza umurokoka. How long you been out here? Maze igihe kingana iki hano? 13 years. Imyaka 13. You have a family?
ufite famiye? Yeah, I got a wife, 2 beautiful girls. Mfite umugore n'abakobwa babiri beza n'inzu nziza. You ever feel like reaching out? Ntabwo ujya mvuba bahamagara. When I reach out, I break things. Iyo mbahamagaye hari byinshi byangirika. Leonari ino hano. Sometimes he comes to stay. Leonari How's the steak? iyo nyama imeze te steak. I've had better. Yara ntayo nigeze n'ikiyirenze kabisa. Sha nanjye nuko. Ariko ubwo buriya nuko aba ari inzara. Buriya nawe umaze nk'icyumweru utarya ibiryo byose. Sasu cyawe. Bakiri muri ayi sasa amaraso atarukira muri kamera. Yagasani. Kuri umugabo wamwakiriye wamwitaye wamuvuye arishwe. Bano bagabo nta mikino bafite. Ni film. Vayo. Zano. Baby. Cyakoze ni iki? Umugabo n'umwatari acana hano buriki. Akabuje. Bicanye. Aza kuyishiga. Acomokora gaze irasohoka. Gaze irasohoka aranayihengekaye. Soke vuba. Gaze irasohoka dukuru gaze iri gusohoka. Arabanza kinga hano gaze binjire basanga ari iri bubakire. Afata ikote. Filime. Dora bagabo. Bicanye bashi yabateze gaze. Abagabo barinjira. Manukira mu giti nyuma mu gikari n'umusirikare. Bushiri hano gaze ubwibaye nyinshi kubita kuri iriya buje agahuka bagahuye n'umunyutsi. Rebe gaze ubwiri gukomeza igana kuri buje. Bakinguye mujya kuba mwica kubita gaze ijya kuri buje agahura n'umunyutsi umugabo yitacaho. Arabaturikije. Cumika imodoka. Batubwiye ngo kwica biroroha ariko kurokoka biragoye. Mugabo kubitotsi byera twaye bumukeraho. Uyu mugabo ntararuhuka. Bimeze bite? Katurori. Muri filime. Yo. Muri filime. Yaje akurino. Bizi nk'umunyabyaha wese ufite icyo yikiye kukibona abantu bambaye uniform ya leta ugomba kuba ufite mu ubwoba. Bibiliya mu migani haravuga ngo umunyabyaha yiruka nta umwirukanyije. Yo. Mugabo yaje hano. Komeza kwinjira hano. Ajya kuri internet ajya gushyiramo passport ye nimba ari ku booking ibiki. Sinzi. Ntavuga. Ni bucece. Fili ya mbere doraho yaje. Kanombe ku kibuga cy'indege niho biri kubera. Kanombe ku kibuga cy'indege yaje gukatisha. Biti. Munyamerika? Yes. Yego. Ndi Umunyamerika. Yerekana passport ye. Mugenda amahoro. Ku kibuga cy'indege. Bimeze bite? Yo. Bebe, maze kugera muri Amerika mbere yasize moto ye. Moto nicyo kintu cya mbere yabanje gufata. Ndagena nkurikire filime. Christina hear about me from you. Yibutsa amagambo mushuti yamubwiye Mike. Ati uzambwirira umugore wanjye ko napfuye bari we muntu wa mbere uzabimumubwirira. Wa mushuti we Mike bababaranye. Akigera muri Amerika nicyo kintu cya mbere yise atekereza. Kujya kubwira umugore wa mushuti we ati umugabo wawe twajyanye ku rugamba ariko yarapfuye. Yari umuntu w'umugabo cyane. Yahise aza mu rugo kwa Christine. Muri rwa rugo rw'umushuti we. Ibuke ni nayo murangiye akazi. Niho yayisaza. Kugera mu rugo
abona ikigoryi yaraje kubika ko cyapfuye ni kizima kiri kumwe na madamu Nyagasani. Ikizima cyaramwibese kigarukiye muri Amerika yaragitutse. Hey! Nawe undebere. Umuntu yaraje avuga ati n'umuvandimwe reka njye kubwira madamu ko umuntu yapfuye. Uwo muntu ni muzima. N'urwembe. Ntacyo yabaye. Nta nubwo yigeze agerageza kumenya amakuru yenga amenye ko yamusize mu Budage we bimeze biti. Uyu mugabo afite akazu mu ishyamba ajyamo akitereramo inshinge. Ako kazu niko kibanga yaragiye akabamo. Abagabo benshi buri abagira nta mugabo ugira inzu imwe yishyura Kigali reka. Uwo mugabo se shaho kari bake. Abagabo benshi bishyura amazu nk'atatu ya famiye. Iyi ninja n'indi ya gatwiko. Buriya nawe afite akazu mu ishyamba niko yatashyemo ntabwo yigeze agiwe. Mu gitondo akurikira cya kigoryi Mike. Icyo cyamurangiye akazi cyamutaye mu Budage azi ngo cyanapfuye. Ikigoryi kiri kwidegembya muri Amerika kimeze neza. Icyo cyamurangiye ngo inukorane n'aba bantu barizewe. Aba bantu rwose nibo bantu binyanga abo bantu nabicanye. Batumye yica umugabo w'inzira karengane. Wari uri gukora urukingo rwafasha abantu bose. Katurirwa tabara ubuzima bw'amamiliyoni. Ariko uzi kwica umuntu nk'uwo. Ni nk'umuntu wangambanira kungira nabi. Buriya abanyarwanda nimwumva umuntu ari gupanga gukirira nabi roki cyangwa agenda amuvuga naba musebya. Uwo muntu aba ari n'umwanzi w'igihugu. Aho uzi gufata umuntu nkanjye njye ncuruza ibyishimo sibyo kandi ibyishimo birahenda. Ugasanga umuntu ucuruza ibyishimo byibura ibyo byishimo bikagera kuri miliyoni 5 ku cyumweru. Abo nabari mu Rwanda navuze abari hanze. Umuntu ushaka rata kuraburiza umucuruzi w'ibyishimo uwo muntu no kukwica ntiyakwica. Uwo muntu aba ari umugome. Ibaze ko mu Rwanda no muri RDB kampani yanjye niko yanditseho icuruza ibyishimo. Bebe ndanabisorera ibyishimo ncuruza. Umuginga we kigabe kuri kintu igisirikare. Subiza urashaka iki? You wanna shoot me? Shaka undasa. Kureba bona ni mushuti we. Go ahead. Ndasa komeza. Hey. Yikanze muri mushuti we. I went to your house to tell Christine. Naje nje kubwira umugore wawe ibyo wantumye. You know he was coming. Rust yambwiye ko wari ubizi kazaza kuminga. He said you didn't make it. Yarambwiye ngo warapfuye ntabwo wigeze urokoka. Kuki wambeshye? Kubeshya iki? Aramutuka. Real home, a tribe. Mbwira ngo kazu njyanyemo n'urugo rwa Nyarwongo n'ubwoko bwacu. But it did happen. Biriya bintu ngo byagomba gukora ngo byarabaye. The lifetime. Bari bambwiye ngo bagiye kuduha amafaranga yadufasha mwambura imbunda aramusunika. What we stole is not data. Ibyo twari tugiye kwiba ntabwo ari data ntabwo ari amakuru asanzwe. These fuckers want to release so they can make billions off people suffering. Wari umuti ugomba kuvura virusi bano baginga bashaka kurekura mu baturage kugira ngo binjize amafaranga. Abakire basora virusi kamara abantu none bakazazana n'umuti none bakavuga ati umuti muze mu ugure dore wa muti wabonetse w'iyo ndwara. Uzi gucuruza umuti kari cyo kintu cya mbere ku isi cyunguka. I'll never want for anything ever again. Except for me! You can't go home! Ntabwo wasubira iwawe rero buno. Finds out you're here, he's gonna come after you with everything. Nimba arashatse kukwica akamenya ko wasubiye iwawe araza kugwiga n'ubushobozi bwe bwose akwica ntusubire iwawe. After everything we've done. Nyuma y'ibintu twanyuranye I fucking good for you! Nakuviriye amaraso mwana ngufata nk'umuvandimwe. This what I get! None niba unyituye man. Buriya ngo ugirirwe neza n'uwo yayigiriye abagira Imana. Nge nta muntu nigeze ngirira neza ngo ayinyiture. Igihe cyose maze nyigira. Nta n'umwe. Niyo mpamvu umunyarwanda yaciye umugani ngo ugirirwe neza n'uwo yayigiriye abagira Imana. Uyu nawe aravuga ati umuginga namumeneye amaraso. None niba unyituye wa muginga ku rugamba yamuhaga ku maraso bagiye bamurasa ari kumurwanaho yaramuhetse bagiye kumwica. None niba ikimwituye. Cyamujyanye mu kazi kitabizi ko bazamuhemukira. Turure. My father, Papa wanje. He branded me to be like him, you know. Yashatse kungira ngo mere nka we. A fucking ranger to the bone. Angira umusirikare mu maraso bigira ahantu hose nkure ndi umusirikare. Cut him loose and they cast him out. Papa wanje ubwo bamwirukanaga mu gisirikare twahise tumubura mu rugo. Yarabuze ntiyagarutse mu rugo.
bamwirukanye mu gisirikare yitabura mu rugo niyongera kutaha. Corpse fucking nothing. Nta murambo we twabonye, nta rwandiko yatwandikiye papa tumuheruka ubwo bamwirukana mu gisirikare nari umwana. And they just buried all the shit the fucker ever gave. Ibintu byose papa yari yarasize mu rugo narabitwitse. Standing over this pathetic little hole filled with stupid shit, and I swore to myself I would never be like him. I would never. Darahira ni ntabwo nzigera mera nka papa wanje wataye famiye ye. Uranyumva? Rusty finds out you're here, he's gonna come after. Boss namenye kuri hano Rusty arakwica na famiye yawe. One way this ends. Hari uburyo bumwe bino twabirangizamo. Nubuhe? Nubuhe? Buryo yarabwumva. Nimba umuntu amenye kuri wawe yaza akakwicana na famiye yawe, uburyo bwo guhagarika icyo kibazo nubuhe? Ubwo nuguhagarika uwo muntu wazi wawe akakwica. Nimba umuntu ni muhura yakwica ubizi neza ko yagusanga nawe akakwicana na famiye, uwo muntu kumuhagarika rata nawe si ukumutanga ukamwica, bikitwa kwitabara. Ubundi ngo ukunereye ku kagozi ko guhambiriza umunera ku ngata ye yo kwikoreza. Uwo ni umugani wa Kinyarwanda wacibwaga n'abakurambere harimo n'abami n'iki, nanjye nakuze nkusanga. Nimba umuntu ashaka kukwicara na famiye yawe, uwo muntu wamukorera iki? Got a beer? Meze bite Mike? Yesi baza hamwe boss wabatumye ukaza bakuri cya kiraro. Sasu kugenze Mike. Fire! Yiteguye kumufasha bajyaga batuma ngo mugiye kuzana datango n'abanzi b'igihugu, kumbe mugiye kwica ubwo abakunzi b'igihugu. Hey! Tora masasu bahise bamwataka. Mugabo mbere yuko abataka ngo abice bo baramwatatse. Bamwatake bamuhagarike. Na misiyo mbi akoresha abana bavuye mu gisirikare. Afatirana abana bavuye mu gisirikare badafite amafaranga bameze nabi, ariko bafite umwitozo akabakoresha mu bugizi bwa nabi, ababeshya ngo ni kubw'umutekano w'igihugu. Dore ngiki. Hey! Yeah, hey. Yeah. Hey. Basuri kego barakaniga barimo nabona abasirikare aba bose. Urebe yo icyo birabaye. Urebe yo Sasu nta mikino iri hano. Yeah. Always want to die with my boots. Teka noze nifuza gupfa nambaye izi bote aramwica.